Professor Mrimi le SKFM ba go tlisetsa Love Tree ka mošupologo gomme ka mošupologo tla ba re a tlhatlha ke di latelang. Ke na le problem e serious regarding family ya ga bommaka, regarding bophelo jo ke bo phelang bo sa tlwaelegang jo go makatša jwa mapheko a magolo. Problem ya ngwanaka re kgone bolela ka phone le go ga le gaufi ga ka tsena ka gate ya kwa ga koko ka o tsene ga sana taba le nna, so ke nyaka solution ya gore na ngwanaka problem ga go e golo e ka bona ba swere ke bosogana or gona le ntho engwe le gore ya mo dira go bana ka tsena ka gate ga bo mamaka ga ke sa kgona go molaola ga sa mpona jwale ka mmagwe. Family ya ka moka ga yona mo ke dulang ke ile ka agela mamaka motse ga re fihla mo, so mogekolo a tla a o bega semusho mara ga gona le o meiwana bo malome ya gore wa tileng gore o ile a fetša a tsena ka mo lelapeng la sesi wa bona. Moroka ke hloka thušo ya gago ka go tsenelela mpelege ke ngwaneno o nthuše bothateng jo o roko ka mo motseng jo a ke nadi kore mo community ke a kgona fetša beke go iša go tse pedi ke sa khule gate ke te tswalletše ka ngakong ke tiputša diputšišo ke fetše ke lle ke be ke le boroko, so ke tlo fetša ke na le problemo ya pelo or ya monagano or tšatši le lengwe ke tlo te naganela mano mabe.